Cüssam, cırmasam, insandan ayıran biz. Ülkemizi olup gideriz. Birikkile. Dostlar, Uğurkan degen bizden karındaşımız. Özbekistan'dan göçüp geldi. Bilet kandan kendin alacak da Kırgızların yaşasın. Biz aşağıdan arada söz verelim. Ukkula tuğanda. Assalamu alaikum, hurmatli Kırgız eli. Hurmatli. Rast. Hurmatli Kırgız elim. Buna men erkeklerden ortadan men geldim o yerge. Jamoat kömekten жатқан üçün bizden hurmatlarız. Geleceğin talgalar için geldim ben. Erkekler çok sevdi. Men Özbekistan'dan çoğalak aldım. Men Kırgız'ın kalağından. Men Kurbancan'dan ürpaklarımız. Kurbancan öz balasını el üçün kıyған. Bizden de bir kadın kovaklarını getire almayız mı? Geldiler şimdi hurmatlarız. Oynadım. Yerleri satıp gitti. Alsan söylemeyin bunu gece karantinde. Kazakistan cergesinde Karapay'ın deniz çöktü. Rusya kavalı alıp koydu. Kazakistan kavalı alıp koydu. Artık kaçın. Adiletli mi gücün? Bardınızlar gelgine. Bizge olsan kız gelgiriz. Erkekler varsa mı? Erkekler. Alma uçu geldim mi yapma Türkiye? Nazamansın. Dostlar. Görüyorlar Türkçesi. Dostlar. Mına jerge az kassa çoğuldu. Gamburger alağız. Timothy'nin gamburgerini alağız. Dostlar çoğulgular verge. 50 som, 30 som, 10 somdan nerge taşlağılar. Timothy'nin gamburgerini alağız. Hazır konser болады bu жерде muzika alağız. Dostlar çakırgılar varınlar. Bari gelsin bu жерге. Dostlar. Hazır söz kezenin Çıngiz Qaparovga verelim. Давай, Çıngiz. Саламатсыздар, урматтуу мекендештерим. Тынчтансаңыздар барыңыздар. Урматтуу Кыргызстандык жердеш мекендештерибиз, мынакей бүгүн көчөгүнү 4-октябрда бул бийлик мыйзамды одоно бузганын баарыңыздар көрдүңүздөр. Урматтуу мекендештер, бул Биримдик партиясынын Райым Матаев баштаган мекеним Кыргызстан партиясынын жана президенттин өткөргөн шайлоосун жокко чыгарып тааныбашыбыз керек эч качан. Ошону биз убакыт созбой талап кылып күнү-түнү турушубуз керек, урматтуу мекендештер. Себеби мамлекеттин эгемендүүлүгүнө балта чапкан адамдар келди. Биз булар кызылдай элди алдап, форма 2.500 000 адамды, 500 000 адамды көчмөн кылып салды. Цивилизациянын өнүккөн убагында 21-кылымда, урматтуу мекендештер, биз эч качан өз укугубузду өзүбүздү тебелетпешибиз керек. Агайын туугандар, биз мыйзам менен жашашыбыз керек, түшүнүк менен жашап келатабыз. 30 жылдан бери маңкурттар башкарып келатат. Биз ошого каршы турушубуз керек. Ак караны кара деп. Азыр биримдикте жалаңбайын деп.